منزو تمنون برحماني كإن يا معبودي تفكرا هولاني قلبي زنا ومفقودي دوزان قيم قصرامون ديوتي بي يمبلازي Tuka heshmana maqamu na wonteni venyekazi wontetiwe ni pamoyi wazima pamonawana wontenasi kuliwana Kaido wapi rafiana Wantu wonte igemani Tibiyamba lazitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma sha Allah Dimina khindretolo barnamiji Usman Muhammad Said Usman Matar Na jisa nakono barnamij iyi wafanyizo ni fanyizo tayari ni fasli ya 8 Madrasatu Nurul Islamiyya ragga halka ay la fadhiyo waa macallimiintii ardada wax soo bari jiray iyo rag kale oo martino ah sida TV Al-Malazi ee degmada Baraawe isla markaana wuxuu ka mid yahay macallimiinta dugsiga wax ka dhiga runtii mahad ballaaran halka waxa ugu jeedinaya ardadeena Soomaaliyeed qasaan ardada degmada Baraawe dhamaantooda inta dhameysatay dugsiga hoose dhexe ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إلى أنه أقبل آية القرآن الكريم إمي كان ميكروفونك intaan aan ku wareejinin gabar kamid ah gabdhaha Wallaahi wa barakaatuh waxaan halkan ka soo jeedinayaa khudbad ku saabsan amaan macallin marka hore waxaan ugu mahad celinayaa Raxmaankii inoo soo tageliyay inay galab isku imaanaan inagoo nabad qabno oo in aan qabsan doono xafladii aadka quruxda badneed ee sanad dugsiyeedka ee dugsiga dhexe marka hore waxaan mahad iska leh waalidiinteeda labada waalid oo heerkan isoo gaarsiiyay Allah ka sokow iyo marka saddexaad waxaan mahad u celinayaa macallimiinteyda iyo maamulkayga anigoo ah Faatma waxaan salaan iyo hambale u dirayaa labada gabdhood oo isku dayay inay soo istaagaan mikrofoonka hortiisa ay halkaas khudbado ka jeediyaan ama gabayo ka tiriyaan runtii horta gabdhaha loo saabtimo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ma sha Allah Dimina khindretolo barnamiji Usman Muhammad Said Usman Matar Na jisa nakono barnamij iyi wafanyizo ni fanyizo tayari ni fasli ya 8 Madrasatu Nurul Islamiyya للابتدائية إن شاء الله والإعدادية na barnamij iyi alhamdulillah ni barnamij tukufurahisho wantu wingi kasani kwa patikane wana kwa kuwao fanyizo sahil khamin kwa kuwao wanafanya hafla maadama fasli ya 8 iyi wa malilo wanakiingiro chintu mbali maadnao hadwa ni thanawi i'dadi wa malilo na inshallah nasi maadama kanasi ni TV Mbalazi Hani nasi tuwapele fursa kwa kuasisha kwa ilila inshallah na kama hali jiha yingine naho ni katika maalimu wa An-Nur inshallah na naho ismamana ama tukuvilwa hapa ama tukuyu ama tukipenda kwa na kudbisha salamu falyatafadhal inshallah ntasawe kulawa kwa kuawe salamu yo ama ijeyo kwa kuawe na kudbisha inshallah na ismamu mtu utafuata klipu ama utafuata video hii masomo jisa mahala zingine zinasaidiwa miskiti nasaidiwa kwa kuwa masakino nahtajwa kazulu zabuba kamalalo yabuba nawana waskola na hutahaja musaada na skola nazo tahaja musaada hakika leo skola zamini ntaku makhani muntu nafikiri skola zamini ntaku kila moyo nafikiri lani jisai kwa kamiskiti na jisa jingine hizo ni thawabu maadhalika lakini mahala nao nakurshwa wana skola zamini ziko skoba kana skola yitu An-Nur wa kuana hatoloi kao pesa kana wana yatima kana wana wingine ba isa kana awe ya husuluwani kwa kuazi kana skola ahani kwa kuazi nasi tunafikirila tunafanya budget nzima ba fikirila skola inshallah ziko mini na mispendi maneno kufanya nyingi wa kumustadi wetu na barnamiji takinenzo ni al-ustad al-fadil Muhammad Burri inshallah ni ustadi wenu inshallah ni mustadi wa wano kento hapa
إن شاء الله برنامج يتو تكينينا كخيري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام دادكنا مقلايا الدون كدافة هذه إن شاء الله تعالى ما أنت تاريخ ذو واحد تهي كوي تون بشي لحد لبدا كون كوي لواتنكا مال النمو جمعاء قلب نمدا أفرت قلب نمو صدن دقيقة داد أيها وعن هالكان دوكسي هوسي دهي النور دقمدا براوي aan iskugu nimi aniga iyo ragga halka ay la fadhiya ardayda Soomaaliyeed ee dhameystay waxbarashadii dugsiga asaasiga ah ee hoose dhexe ee degmada Baraawe qaas ahaan dugsiga Al-Nuur ragga halka ay la fadhiya waa macallimiintii ardayda wax soo bari jiray iyo rag kale oo martino ah sida TV-ga Al-Mbalazi ee degmada Baraawe isla markaana wuxuu ka mid yahay macallimiinta dugsiga wax ka dhiga runtii mahad ballaaran halkan waxaa ugu jeedinayaa ardaydeena Soomaaliyeed qaas ahaan ardayda degmada Baraawe dhammaantooda inta dhammaysatay dugsiga hoose dhexe sana dugsiyeedka 2000 ilaa 2021 anigoo ku hadlay magaca macallimiinta dugsiga gaar ahaan wakiilna u ah maamulka dugsiga degmada Baraawe Maxamed bin Nuur Maxamed anoo salaan gaar idinkaga sido insha Allah salaantiisana waa iga gadoomi kartiin insha Allah taala سلام كدب برنامجك مانتا وحاينو دادهن دونا وانيغاسي معلم برعي إن شاء الله سيدا عادة إنو أهان جرتي با برنامج كستر لقبتو أما حفلات كستر لقبتو وها موجود ديسا أما معنا وجيدة ديسا وهري واحدة على مدى قرآنك كريمك قرآنك كريمك أيضا لبالابن قطبوين كيسا إيو برنامج كيسا قدالا يدسو دين دونا haddana waxaan u soo dhaweyn doonaa arday ka mid ah ardayda dhamaysatay dugsiga hoose dhexe degmada Baraawe gaar ahaan madrasatu Al-Nuur Xabshi bin Maxamed Nuur insha Allah falyatafadal mashkuura آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم إلى أنه أقبلوا آية القرآن الكريم كأ imikana mikrofoonka intaan aan ku wareejinin gabar ka mid ah gabdhaha ardada Soomaaliyeed ee degmada Baraawe gaar ahaan dadkii dhameystay waxbarashadii dugsiga dhexe hoose waxaan rabaa inaan idin fahamsiiyo xafladatan barnaamijkan aad u jeedaan siday u quruxda badan tahay waxaa soo agaasimay insha Allah taala waxaana isdhiirigeliyey barnaamijkaana macnaa barnaamijkiisa dejiyey ardada hortiina fadhiyaan iyo gabdhaheena insha Allah taala maadaama ay isxilqaameen oo ay nagu cazumeen xafladoodii annagana waxaa waajib inoo ah inaan ka qayb galno ayagana aan la tamaashaadno farxadoodana aan la qaybsano insha Allah taala yaanan hadalka ku dheeraanin waxaan halka mikrofoonka ku wareejinayaa Fatima Awees Omar iyadana waxaan rajeynayaa inaan dhageysan doono haddii ilaahay khudbada inoo wadano waxa weeyaan gabay ka hadli doona macalinka maasha Allah iyadana waa dhageysan doona haddii ilaahay rabbi yiraahdo warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan
kasoo jeedinayaa khudbad ku saabsan ammaan macalin. Marka hore waxaan ugu mahadcelinayaa raxmaankii inoo soo geliyay inay galab isku imaanaan inagoo nabad qabno oo in aan qabsan doono xafladii aadka quruxda badneed ee sanad dugsiyeedka ee dugsiga dhexe. Marka hore waxaa mahad iskale waalidiinteeda labada waalid oo heerkan isoo gaarsiiyay Allah ka sokow. Iyo marka saddexaad waxaan mahad u celinayaa macallimiinteeda iyo maamulkayga anigoo ah Faatma Awees. waxaan leeyahay macallimiinteeda sharafta leh murtideyda maqal macnaheeda garo amaan gaabka dhaafa macalinkeenu waa maskaxdii wacneed miraha tacliin malabka maco noofeesi macalinkeenu waa maskaxdii wacneed macalinkeenu waa misaal waalidkeenu markasta ka dhowr muran iyo xumaan miisana mudnaan macalinkeenu wacan maqalkiisa sare waa misaal karaaye waa uma sara kacane amise uma wada sacab tumaane. waxaan halkan ka salaamayaa maamulkeena dugsiga hoose dhexe Maxamed Abubakar Saalim Saciid iyo waxaan kale ka salaamayaa adeerkayga macaan Cabdullaahi Umar Xaajiyo iyo habaryartay macaan Muniira Abees iyo hooyadii macaan Faatma Umar Xaajiyo. runtii horta gabdhaha loo sacabtumo taasna waa soo dhaweyntiina insha allahu tacaala. salaanta ay bixiyeen gabdhaha waxaan rajaynayaa dadka loo diray salaamaha inay maqlayaan fiirsanayaan. salaanta si sharaf iyo mudnaan laga gudoomo gabdhaha insha allah. weliba salaanta lamid ah waxaan idinku hayaa dhammaan ardada halka ay la fadhiya inay iyagan idin salaamayaan insha allahu tacaala. annagana waa idin salaamayna macallimiinta dugsiga haddaanu nahay. haddeerna waxaan mikrofoonka ku wareejinayaa haddii ilaa idmo arday ka mid ah ardada dugsiga hoose dhexe dhammaystay amiin xamza amiin insha allahu hilmaan hadal kuma jirto. marka fadal usoo dhow mikrofoonka laba erey saddex erey waxaad oran lahayd. السلام عليكم دمنكم السلام ina Amin Hamza Amin uspendi fanya kozi nyingi na wakati wetu cha hapa. Washukuru maustadiwa kwa zumeto chililo haflani kitu ya ka furaha nyingi asi chimalizo skola fasli ya 8 chinaura je kwa asi chinasoma form 1 fasli skola zingine duksisare chinakanzo. Washukuru maustadi wetu na wachilosi hapa na kwa namsalima ustadi wetu Muhammad Abubakar Salim Tako karibu yetu kwa Muqdisho. Nampa salamu kwa itakuona hii hafla yetu ya Jubilo. Washukura watu wako duniani wote kwao wanakichilangala kafuraha yetu hafla ya fanyizo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. shukran jazakallahu khairan wa jazaa Hamza. runtii waa u hagar baxay dugsigiisa iyo hadalada quruxda badan uu halkan ka jeedinayay. Maxamed Saalim Saciid insha allahu tacaala isagoo ku sugan magaalada Muqdisho waxaan halkan hambalyo ugu diraynaa dhammaan ardadeena iyo macallimiintaba. salaantaasi maamul ee naga godoon insha allahu tacaala. salaan kadib halkan waxaa noo dhow gabagabadii barnaamijka insha allah. laakiin waxaan dadaalaynaa insha allah si toosan idin soo gudbino. haddeer mikrofoonka waxaan ugu mahad celinayaa TV-ga Mbalazi ama Jimbalazi saa u taqaanin insha allahu tacaala. waa TV-ga keliya hadda barnaamijkan nala daadaheenayo barnaamijkaana nala agaasimay. waa ujeedaan quruxda meeshaan aan fadhino dadka nala shaqeeyeen haddana oo si toos barnaamijka nala fulinayo. marka khayr iyo khayraad ayaan idin rajaynaynaa insha allahu tacaala. Mbalazi فليتفضل مشكورا إن شاء الله. أنا أيضاكم هاد علينا هالكركي يدذالكي أن الغيب قشين هادرنا وحن قصر دوينا يا معلم قديمي إن شاء الله تعالى دوكسي أنا كتير سنة محمد سيد قولتين الله يغانو سريدي رندي مقعاسي هداد مغشان كل داد كديبت جوان كل وقت يغانين قارهان دليرة سبورتيا كسوان daafaha dunida ha noqoto Manchester United, London,
German, Francis, inta badan waa ninka dhalinyarada ahaa qaarna macallin u ahaa qaarna saaxiibo yihiin marka insha Allah iyagana salaan ayaan u sii gudbinayaa haddana hortiina ayaan idin keeni doonaa insha Allah Maxamed Sayid Qulateen siridiisi waa asagana laba heer saddex heer meesha ka hadlo insha Allah falyatafadal mashkuur ustaadi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد شكرا كل ذا مجير جل جلاله وتوفيق اللوسي كيلانا أبا نحفل يتو مدرسة النور يوانا ويتو ومدرسة النور ومريزو ونفنو خلجوين معنا إيسا حفلة يا وفنيزو نسلو ما أستاذي وتكو لك أستاذ لأدرج أستاذي وبريق نبيرو معنا سيتشنا كو مثل شام أستاذي ويتو وينجينا وكو نزوكازي معمول يتو وكو بخديشو ناچنا مشكورا ندادار إياي حلقاميتوي پامونا وانا na hapa chiko maustadhi wani watu chiko hadri hapa maustadhi watano Al-Nur na wengine wote ni Al-Nur lakini maana ya hosa kwa holgala wafanya kazi ndana hapa ni maustadhi watano mkula yetu Bur'i Mohamed Sheikh Aswadi Osman bin Mohamed Said Matar na Awes Bazi Abubakar na wengine na kana maana wa Sheikh yetu ustadhi naye hamdono inshallah. Baadhi wasi ni chaba shadri maana kodi kufanya ningi china mshukura mujitu na china kuhambalisha wanavitu wamalizo skola lakini wahbarasho inao maana manzo tu tainamisho inao ikra bismi rabbika alladhi khalaq lakini malip hisobi inao manzo wahbarasho malahumalo hisobi huvunda khalamoto siadeni chimalize maana ye galasia nane china kenda maanaye bas chimaize skola takumaiza skola tasa inasluwani kinga juhdi kinga duksiza sare chadramini kinu kufanya kwa nasoma maustadi ko tayari watakisomesha na chona ko naslomana kenda khodisha mala zingine nango tahadra kenda soma dardara mamta khanambiro siadeni bas chimaize skola madrasa ni khanambiri ina manzo alif inayo humalaya laki ilmu himani tas na ilmu nasulani akhlaq inshallah madrasa islami tujina bilo akhlaqitu na dalili sisi tashkhina maana taku khilfaramilo nondo shere nondo kelele nfanyizeni na wanashike vitu ba inshallah china uraja kuani na kirenza kazi hizi yani shishiro masomo kirenza na muntu mathala u ardhi na maana wa sukhuni ni tofauti kasana ardhi ni talmidhi Tume sallallahu alaihi wasallam siku moja inge miskitini wawene wantu nusumo na kusoma Qur'an nusumo wa shiazkari nusumo wanakubashana ilmu tumu chadawote winu ko ahla ila khairi niko walakin buustu mualliman mintu milako amili maalimu tume zema nakubashana noa ilmu isadena shukrani chinahtomolo jisa ustadhi tomelo shukrani naja suma shukrani na wanashiki hapa wakodelo na mojana vitu kodelo amin Hamza amin maana hakika yenta kudiarisha na ugasewa simamililo humshukura maana khwelelen niaba wote winu amini la bililo wajibue na china kwa salima wantu kwa duniani wote wanachiwo simazebur ipizembele china iwo amina sababu wantu wabili ba hawatoi kiwoa muntu ni sporti na muntu maanaye ni maalimu maana ujumalimu hadila hawi tajiri hapati pesa walakini hupata nani hupata inapato isa madhaburi mina ushra madhaburi na aswadela supito hodo maaliminta na chiwo na hachisi iyo sababu mtume dini buithu mualliman chino kwa shukura wa rajo sekere alamu zimaye wako UK wako Australia wako Amerika wako Somalia zimaye na nashukura TV ambalazi daimu dahari yiko kufanya horumarin ya mujibe na kila TV komini nashukura kasani zote zinakinfamini zinakinfo haba mwanashiki isadena kodi hashpendi kufanya ningi
shoko ajisale shukurani nasi chiko hapa ni nayaba maustadhi wa kumagani kama uje mudribi tu ama Muhammad bin Umar Sayyid Umar kana maana Muhammad Bakar Salim kana Umar Simba kana al-Allama Sheikh Abubakar Nurushe wote isani chiko hapa china shukuru isha chiwelo niaba yao na nami tandarama akhira mina kinambilo hafla hii jisasi hapa nishfurahishizo na nifurahiro na mujiro nifurahisha duniani na akhira na ko spendi kufanya ningi na mershereza mursho barnamichi na daimu hendo barnamichi maana hakika barnamichi aishi shiro yenda kudiarisha hapa ni pekharamu na buku jisairi nzezo na kuona ni hata hapa na kuada yamin sibiro ni kamujitu na yamin gafiro ni kanafsia na shaitani wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. شكرا جزاك الله خيرا وجزاء أستاذ محمد سيد قلتين شكرا هدرنا وحان ديار هاي برنامج كينا هنا سيكا وقبينو وحان كوكا وقبينا يا أنا قوة الله مقا أرددا دقمة براوي قاسان دوكسي النور يا معلمين دا يا معمل كدوكسي وحاسي شرف يا حشمت أنا صود وينا إني خلب كان هذا هرتي يا الله وأوجدين أنا إذن مقعابين أما أنا إذن كلا ببحينين وحميش يا الله كاميرا أذكار كيسان هذا نقطة عصرية عشادي باشالكي ما شاء الله فرحدي يريرنتي يجي معمولة يا فرحدي يريرنتي أذكار كيسان ودل يرد أمار ده كسو قاضي أنا نديار وحنونا إن هالكام فريسانو جيس كان أنكب بلاونو إلا جيس كوجودن بيان تحقلنا وحي ماشي أنكهل لهن خسارة فائدة بديارنا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وحي قدر دارنا معلن عثمان محمد سيد أمد وحال قصك وحن يبين حسوسنا يا مطر إنه يهاي تيفي كم بلزي أي أسميسا لكن سه وحال كان دردار ميدين كوم ما تدردار ميدين كود أفسان في لايو دردار كاس وحيد كويري مال كاستا إنده واد جيسن هذا نخطو يتيموينكا هذا نخطو مساكين تا هذا نخطو دنك كاستا مساجد يدا أرض الصوماليات إنها أصفوريا دوكسيدا دبكا كتاعنا النسوق كالمية منهجية هذا نخطو بوقتي هذا نخطو كلماتي بوقتي وحي كبران لهاين هذا نقول لهاين معنا عدد كان اعتبرت اسكير أو أتكلميسان معلمين تاخدوا من شهركنا وحير أبل صبت سكريسان إن شاء الله ما فهمتي معلمين تلفت الكود إن صبت كريسان الله بهاي وادير جلسان سي هوش أجمعها كوايان وادو جدا له يصدق سنة أنا جيد أنكو جيرنا مركا إن شاء الله تعالى معلمين تنوايدين فديان إن شاء الله سنة كان أنا مغلنو أنا رجنو معلمين تينا سوكر بستاكتين أيقنا مورال كودا عدستين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا روح قريجنا عثمان محمد سيد عثمان مطر فليتفضل مشكورا مركي ورب برنامج كذا فرتي هذا برنامج كذا نحرد أنا إن شاء الله تعالى. عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سيدا محمد قري معلم كيجي إن شاء الله سيدا دي شيء marka hadalihiisa ama waraxdiisa wuxuu kamid ahaa marka in macallimiinta xoogaa diirad la saaro ee ardayda diirad la saaro in gaara lagu fiiriyo MB ama sida loo soo gaabiyay marka insha Allah waxa idin dhihi lahay sida musaacadadka ama ii sheeg adiga dadka tabardaran saad u kaalmeysaan iskoolaadkana inaad kaalmeysaan in gaaraan u fiirsaan ardayda macallimiinta sidoo kale marka insha Allah waxaan maanta la joognaa ardaydii qalin jabisay fasalka 8aad ay gudbi doonaan fasalka 9aad oo haddana aan taaganahay iskoolka An-Nuur insha Allah haddana waxa arday kamid ah marka sida xamaasadiisa ama sida farxadiisa oo sida jawiga oo maanta ula qaaday ardaydiisa oo suxootin ay tahay fasalka 8aad ayaan dareenkiisa weydin doonaa marka waxaan ku weydin doonaa luqada afbarwaaniga insha Allah maadaama oo anaga degmada aan joogno afbaraaw lagu hadlo marka insha Allah ay chambe meena matatu nahafayo منا متات عبد القادر أحمد مصطفى ما شاء الله قادر محمد مصطفى نخونك كوابي ني أمو فصلياناني نا ليلو حفلة إني فصلياناني ليلو ما دام دير كمن نوينزو وانتي تتو حفلة نكوناي دريموزو تخادر كي چامبيرا دريموزو جزلاو زاوزي كوريلو
na furaha zaidi iskadir kukwatila dareemu zaka zamna azuza furaha ما شاء الله اسمع دائما ان فصليانان رزو محلموي نخترجك كواني فصليا كينا نحو كانت محلموي nahtaraja اوكي ما شاء الله ابو تشوف فرصه كواوي وانتو ونخلانغالو اسا وانتو وينغ تخلانغالو متخلانغا كركا موبيلي وامو تخلانغا كركا تي في نحبندك كواني كون تنان سلام napenda kuamna kualatila ahliya wa ku Amerika from UK khaasatan maami wa pili Amina Abdulqadir Lolo. Amina Abdulqadir Amin kaina kuzula Amina Lolo. Wa pili Amia kapapun menza Abu Sharif Teta. ما شاء الله برنامج يتو اشتخفونغا كابا ان شاء الله نا ساي تشيشيري نبوت بينو ناي خدان ان شاء الله نايسا وكمانا وبيلي ان شاء الله ناين كركا فصلي اناني نايس مسوالتا دريموزي na inshallah ma inaye kole nawai na sumata salamu zote ndete kishkuatiro maadama hachina waqti kwa kuasi suali jawab hachina waqti we shtamkuatia suali zote na majibu ndete kishpo ijmal takishpo inshallah amini chambe maeneo matatu na lelo hafla hii furahaze deremu zazu ziko na watu wao kwa hapo salamu na namnalawi nakhtarajo baada fasli anani alaikum salam ustadi kushukura ina Amin Hamza Amin nahtaraja kwa Amina soma fasli ya kenda na wana wenzao wamemaliza fasli ya 8 ilen fasli kama shpisilona au kangu fasli ya 3 ya 5 hata ashkomele ya 8 chimalizo na kuna urajatu kwa Ami soma nao fasli ya kenda lelo cha shifanyizo hafla cha azumeto hafla hii tuika furaha maustadi wetu wa Chililo china furaha ka disio hafla hii mashaallah na kwa salima كان أميزة وكونتي بياني بن حبيب سخادرك وسابتا نيوينجي سخادرك بيجا ميناياو إلى نوبش كسا بن حبيب وتتعامل روزاو نواكل عندني ناو وبا تشيمبونا وتتعامل آخرين نمسلمة أستاذ واكا وكو مقدشو أبو بكر هذا مرسل كأنا محمد أبو بكر سالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت ساسي خنبيو تشيكو غبا وقت تشيكو سابي هذا شكبيك استر تايم شكبير وقت ماليزه شكبيك استر تايم نا ان شاء الله سوكم مبجانا ما شاء الله علي انه فيلوا ان عندي خنبيو با لكن ما دمستراني نانديت كشكوتيرو فرهازه نلم لا نخترجو نواين كو سلام ان شاء الله علي فليتفضل شكرا استاذ كان بيننا وفيلوا علي عمر بازي ابتشيله حفله وانا فسليانا وانت تشيكو الحمد لله رب العالمين أترجنا نقول نخصوما secondary school والدواء وانت وناسي نخصوما ناو نقول نقول سليمة مي وانت خاصة خاجة عبد القادر محمد حاجي وبيل نقول نمسلمة أستاذ ومرن ميزة ونقول أستاذ أبو بكر آدم مرسل وتارو نقول أستاذ محمد أبو بكر بن سالم سعيد معمول اسكولا ناي وانت نكن سليمة إن شاء الله naho chinakuwapa mafursa maustadi witu naho ni wazee witu kasa isabie yuko mahama na kuhado isabe na kuhadani kada almuallimu an yakuna rasulan na ma naye jisai hukorsho malungu kaina baba malimu naye hukorsha maska hukorsho ama hukorsha akhon inshallah وكان منزليزا استاذ محمد بوري ما دام هبمون اخون ديم زيرب مون كل ويترو ان شاء الله منزليزاي كاخوني ما كلا تشينتو نسا منزليزاي كابيل ناس سريدي وكو بينزا بتلا خادر قوه تشادن سبتا بينزا حتى كيشو في جيري تاكوا ان شاء الله لكن ندر در لو ما يبدون تدار ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن هلك السلام iyo sharaf u gudbinaya dhamaan asxaabteyda oo ku kala nool daafaha dunida dhan kasta afarta jiho waa la ii jooga maasha allah salaan sharaf ayaan idin soo gudbinaya laakiin si gaar waxaan salaamayaa reerka aan ka dhashay reer madaasheekhay meel kasta ay joogaan salaan iyo xushmad iyo walaaltinimo ayaan idin soo gudbinaya gabdho iyo wiilalba intaa wada dhantihiin ma rabo inaan halkaan idinku magacaabo min halhal ama fardina idin kala bixiyo waa i wada dareemi doontaan inaan reerkii oo dhan aan salaamayo laakiin si gaar ah waxaan salaamayaa in adeerkeygii ama walaalkeygii ama adeerkeygii ama walaalkeygii weyn aniga Dr. Munya Maxamed Baaba iyo hooyo Xaliimo iyo dhammaan caruurtoodii yar iyo weyn oo joogaan magaalada Holland waxaan si gaar ah u salaamayaa dadkaasi ilaahay waxaan ugu baryeeyaa maadaama walaalkay uu yar xanuunsan yahay
waxaan halkan ugu sii gudbinayaa caafimaad inuu ilaahay ku siiyo iyo boogaadin maadaama aad soo halgantay intaad ditoorka ahaan jirtay haddeerna adaa lagu baahaya in lagu fiiriyo marka insha allahu jawaabtaadina waxaan kuu sugayaa markaan wada kulano insha allahu kheyr iyo kheyraadaan ku rajeynayaa asxaabteedina sidaasii nabadgelyo bahda isboortiga meel kasta ay joogaan waad islaamaya wabilaahi towfiiq gaar ahaan cusmaan boobo faqi buho jaamac iyo guddoon salaanteyda wabilaahi towfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جسا أستاذي هديرو إستنسي سيطمع والسلام ونجد جسا عثمان كوديرو جدا جسا بدن زاويترو أتتكم فجري هتشمالي وينزني وينجي وكو الدنيا زماي خارزوتي na thoma salamu nakopa ahlia khansa joko Amerika ahlia wako Amerika wananiwa nakopa salamu nakopa angalani si hafla yetu na skola sifajizopa inshallah. Thania nakopa wenzao wote na kuna kuwapa Barava Sports United nakopa salamu ya khansa na skadiri tena kuna kumlata menzawitu wa khali spisona era fadhi mina burina Osman Bobo Fakibuho na alakhi menzao mingine wako hapo wote ishtakopa salamu kana Ahmed Mohamed Salim Mohamed Palatini kama Abdullah Abdi Nur kama Habibi Chara kama wengine kana Baba Ali Al-Alama Sheikh Baba Ali wote hashkhadiri maana kama Said Ahmed Said Mohamed Abdullah satijek inshallah tinu spokeni salamu yetu ini hafla inakuwa ni hafla ya Madrasa Nur Umul Madaris Yamini Umul Madaris Yamini ya asasila maka 1999 madrasa inakuwa mini nzima isa wakati uzilazia baada Madrasa Nur ha ni mama ya madrasa ya mini iko zimae na ntaiko maana katika madrasa ziko mini mtu nasomesha takpira Nurul Islami kila skola endani fitishani umutu muntu lazu katika dusi al-Nur hakika nchena jividisha kila mahala muntu lazu dusi al-Nur na yino konshari kwa maana asluha thabitun wa faruha fi sama tuti ukulaha kula hini bi amri rabbiha. Maana nini asasiye kwa sura na ikomee kila jiha na nahoraja inshallah na mcheza menza na kilima mbizimo kwa pa wenzawe salamu humkosi kanawe ho aisi hukosi ajanakhiwo nawe isiyo kwa wento koda na kwa hadha Sheikh Abu Sheikh Al-Aswad Abdul Qadir tafadhal mashkura. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمينك والسلام بي السلام وانتين وقابا وابجانا أوا ومريزو دوكسي هوسه دحه مدرسة النور وانتو وقابا سلامو na kuwatarajia jisawulelo mmoja alhamdulillah rabbil alamin kafadhila za mujitu kwa maana wa marize skola maana ya dugsiga hoose dhexe kwa naaqwada ku gudbata dugsiga sare ila heer jaamacad kwa naqoma insha Allah wa ta'ala wa tarajina mujiru kwa maana عقلي صورة مجيرك ما فهم صورة زاوق فهمي ما يوم ياو ونخصومه معناه يكون مجيرك فهمه كل شيء معناه سمير تسوو مسوت وامن سمير مسوم نفهمه نديك فهمته شيء كواوي فهمه شيء رو وخادر كواوي معناه نخشك شيء رو كل شيء رو جاوي كينزو كرك الدنيا شيء كمان نفهمه مهما ياو تاكوي ناوي نيسنا أخو نكوا بسلامو وان رأوا معنا وكل ما تكونوا أنتوا وبعدين أخوكم بسلامو وينزا وكوي بنياني معنا كان معنا محدين نورين أبو نبو سلامو نورين أبو عمر نبو سلامو وبيلي محدين محمد بان نبو سلامو نبين جنيه وانتي وامي إساس خادر كوا ذكر موي نكوا باك إجمالي أجنا كوني ومين أجنا كوني وا سلام يو مجير معنا ناو معنا وانا كاس سلامو يا وانا شووني hapa katika madrasa hii tuyafanyizo hafla hii ifana wa kul mishizo wafanyizo kafuraha hizo nasi chilene kujiba maana da'wa ya wajib liman da'aka walau kana khatalaka hadila isaten ma chile kujiba da'wa hii wana vitu ya wachvililo kujiba da'wa hii kuasi nasi kile kishtarakana pamoja nao. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. شكرا جزاك الله خيرا وجزاء حفلتي برنامجكي أن كنت لقلني فريتانكي حريتانكي وقت كذي وعلى سوق جاري إن شاء الله هذا برنامج قال قاسم كسوق جبيننا وعن ذي كتينا كلن تدم به وحصله إيو فرحت يرينا لقب صدا إن شاء الله وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
wawe hupenda kuwa ni mtu wakanda huono video zetu kana subscribe na siliwane kufungula gambalela kana all. Siwareni kwa nafanya subscribe, like na share.